ibihe byiza cyane kabisa, nizere ko mumeze neza cyane, mumeze neza, icyumweru kimeze neza cyane, nizera ko abavuye gusenga, abari kujya gusenga mwese mumeze neza cyane kabisa. Ikipe ya Arsenal iri gutekereza kwiyubaka kabisa, ngo irebe uko ibintu biba bihagaze neza cyane, ibintu biba bitoroshye neza cyane. Ikipe ya Arsenal murayibona mute iramutse imanuye izi ntwaro kabisa muri Premier League? Turi kuvuga ngo match the day, match ihari ya Arsenal igiye kuba ibanzamo David Raya mu izamu, ikabanza uwo bita Julian Timber kuri kabiri, uwo bita Piero Encapi kabisa ari kugenda nawe amanuka ku rundi ruhande, uwo bita William Saliba mu mutima wa defense, ndetse na Gabriel Magalhaes, akaza uwo bita Declan Rice mu kibuga hagati ari kumwe n'umuvandimwe bita Bruno Guimaraes, uwo bita Martin Odegaard ahabaye, uwo bita Bukayo Saka ku rundi ruhande, uwo bita Vinicius Junior kabisa hari neza cyane, uwo bita Julian Alvarez nawe ari kugenda kabisa yataka hariya ameze neza cyane. Iyi Arsenal tuyiganireho, yaba ari Arsenal itanga icyizere cy'uko ishobora kuba yatwara Champions League. Premier League yo yamaze kuba yibikaho, ariko nanone ibyo ntibihagije, ikeneye kuba itwara izindi nyinshi kabisa, nayo ikaba yakiharira shampiyona y'Abongereza, ikajya no kuranira mpuzamahanga hariya ku mugabane w'i Burayi, birumvikana ikaba yatwara UEFA Champions League. Ni igikombe itaratwara na rimwe kuva yashingwa. Ikipe ya Arsenal yatwaye ibikombe bya shampiyona yari mu Bwongereza inshuro nyinshi, twara za FA Cup, twara byinshi bitandukanye, ariko iki gikombe cy'amatwi manini ikaba itarabasha kuba rwose rero igenda ikibikaho. Ubwo ugitegereje kureba nuko iyi ekipe rero yakiyubaka ku ruhando mpuzamahanga ku buryo yabasha kuba yatwara UEFA Champions League. Mwanya namwe muri comment tugende tubiganira.